u jednom WC-u, u onom drvenom. Dobro. Otvoriš WC, digneš dasku. Dobro. I unutra možeš ući. Ali ja nikad nisam to otvorio, nikad nisam išao. Pitanje dole kaj je sad. Je li je ili nije? Tu su ti liftovi, tu sad pozovi lift i ideš gore. Mašite. Evo ga. Ajde. A imaš ti lampicu u ruksaku? Pa daj sad stalno svijetli, samo ne mi to treba ne ići. Dobro. Dobro. Čekaj, di su štenge za dole? Ako postoje uopće. Sad ću se ja vratiti tam k vama. Pa gledam sa lampicom. Tu idu štenge dalje, ako hoćete dođite, evo ja vam osvjetljavam. Nema nikakve frke. Ne, idete gore? Onda ću ja tu izaći van, može? Kaj? Dobro, evo me. Vidimo se negdje. Može. Ne vidimo se nigdje, jel tu više štengi nema.
Ovo je spojeno vjerojatno dole s onim objektom kaj je ispred samog ulaza. Ili ne? Ne znate ni vi. Dole se ne može, dalje tam nema štengi, nema ničega. A, tu su štenge. Ili nisu? Jesu, tu su. Gdje sam ja to došao sad, s koje strane? Bočne. Bočna strana. Kako si ti došao? Ne znam. Podzemnim tunelima. Ali sam čak mislim da ću možda tu izaći, ali zašto sam tam negdje s one strane, ali tam su velika vrata gdje se izađe. Da, tam je, ja mislim da je tam garaža neka bila ili nešto. A možda sam mogao izaći i tu. Ako je to uopće povezano. Ali Bog me je ovo tu unutra pravi labirint. And now for something completely different. Bog. Idemo, samo moramo skužiti s koje strane se ulazi, ne vremo tu poprek. Here comes the sun and I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, the smiles return into their faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun.